Mnogi sveti i divni ljudi, od kojih su neki i naš sigurno vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije, oni su radili svoje djelo, nisu imitirali nikoga, bili su originalni, bili su svoji i to Bog traži od nas. Ne traži da budemo sad kao sveti carevi Konstantin ili kao neki od svetih, kao proroci, apostoli, nego će nas pitati šta smo radili sa sopstvenom dušom koja je unikatna i jedinstvena i nikad takva više neće se stvoriti na zemlju i predodređena je za život vječni. Mi smo Bogu svi jednako dragocjeni, svi jednako voljeni. Nema drugog bića osim, nema duplikata kod Boga. I Bog želi sve da nas spase i sve nas jednako voli, a do nas je hoćemo li mi se upodobiti toj ljubavi Božjoj i zato treba da slušamo ovu riječ Božju, da slušamo i da je držimo i da dolazimo na službu Božju i da se trudimo u našem životu da budemo pravi, istinski, nelicemjerni, dobri ljudi.